Ndereti igii mirugamo wa kanitha na uteti no ithiite na mbere kuguciriria mawoni matiganite kuuma kuri makanitha matiganite undu umwe na Atongoria. Guku Nairobi, mutungatiri wa kanitha wa Redeemed Gospel Arthur Kitonga ni moreti ateti gwithema gutwara uteti kanitha-ini hindi ria maheo kanya ga kwariria muingi kigongona-ini. Wanasiasa wa Kenya wengi wamesaidia kujenga makanisa, na ubaya ni kutoa sadaka kujenga kanisa ukitafuta kura. Toa sadaka ya hata ikiwa ni milioni ngapi ya kutoa ili Mungu akubariki, akuongezee na uwe baraka. Ona gukiri uguo, atungatiri aya ni maugite matiraregana na ateti kuheana mbeca makanitha-ini hindi ya harambee, makiuga mbeca ici ni iteithagiriria wakini na ukuria wa kanitha. Si mbaya mtu akiwa anakuja na amebarikiwa, hata akilete milioni 20 na aseme ijenge kanisa hapa na ijenge kanisa ingine pale, Mungu ambariki. Hatuwezi kusema wanasiasa wasitoe wasitoe harambee au kutoa sadaka ya kuweza kufanya kazi ya Mungu. Hiyo hatuwezi kuzuia, kwa sababu tunaona wanasiasa wa Kenya wengi wamesaidia kujenga makanisa. Atungatiri aya maheanite horo yo thiko igiri tu thutha wa muthikafu munene wa kanitha wa ACK Jackson Ole Sapit kuria makanitha maregane na ateti. What are you as a church doing in terms of na kuo kaunti-ini ya Mombasa, mabishofu na Ahunjia makanitha aria mari rungu rwa Kenya National Congress of Pentecostal Churches ni maugite no meguthie na mbere kunyita ugeni atongoria muingi o hamwe na atongoria kiuteti aria maceraga kanitha-ini ciao. Makiaria rungu rwa mutongoria wao Michael Meshoke na Bishop Stephen Idisho, Ahunjia ya maugite mbeca ni mbeca na gutiri mbeca njuru, kuona gutiri githimi gia kuonania mbeca njuru kana itagirire. Ni mateterithitie kuga matigwitikiria ateti kuingiria uteti kana kwari uteti thiini wa kanitha. Ihinda-ini riu, ndudu ya athuri Agikuyu ni makomithitie makanitha maria makoretwo makiamukira mbeca kuuma kuri ateti au ngumania. Ofazia ya makanitha ma Pentecostal hindi ria maracokerire na marona ati ni marekereirie kigongona magakineana kuri andu mataraigua magigi, makihuthira kigongona kurumana na takana ta maroka gutheria mbeca cia uici no tunyani. Oho, athuri aya ni makomithitie ciiko cia wendo cia andu ahuru umwe, makiuga ti undu mwitikiriku. No ithu athuri baba ni turaguthaitha tugikwiraga wi mwega na ni wagiriire. Handu-ini ha Kameme TV, njitagwo Gathoni wa Ng'ang'a. Getha mekire mbao mbeu thiini wa tiri-ini baba, nigetha mbeu